نبي حجي هاي التلفزيون اللي تنحسن والله. رئیسداران برپرسین پارتیین سیاسی و کردستانی دوست پشتگر و حوالین هیجا گلی جانکو جامیران هم بخیر هاتنه جوینا پارتیا ولات پارێزên کردستان ji bo pakrewan û cangeriyên Kurd û Kurdistanê ve canik û camêran dawetê rawestandina rûmetê dikin. Spas. Prezan, havalên hêja, dostên hêja, wek prensîp partiya me biryarekî wê heye ku her civînên partiyê di her civînê de em rê didin axaftina ewilî didin zazakî. Çünkü wek hûn dizanin li Bakurê Kurdistanê du zaravayê esasî henin. Yek ji wan Kurmancî, êrî duhem jî Dimilkî dibêjin, Kirtkî dibêjin, Zazakî dibêjin. Em heta niha li Bakurê Kurdistanê bûyî wek dêmarî bi awayekî dêmarî zimanê zaravayê Zazakî hatiye pêşewazîkirin. Em dixwazin wê qîmetê bidin. Di her axaftina de, di her civîna de axaftina yekem em didin dê zaravayî. Fermo Kake Selim ew ê bi Zazakî li ser civînê de ji we re axaftina xwe pêşkêş bike. Fermo Kake. Den baş. Den baş. Divano Berez, Mehmani Erciyayê, dost û amazê Delalî, ez nameyê Partiya Welatparêzanê Kurdistanê Sero bi rêz û hurmet şima selamê keram. Şima xêra me da sinasnayîşê Partiya Welatparêzanê Kurdistanê, şima serek şimanî ma selamê, şima şeref û bextewarî danî ma.
مضاف آنایش شماری ممنونی و تشکر کنیم. از این رو ضاف شاد و بختوار آکه ویا دین آکه از زبان خوی و شیرین شماری خطاب کنم. ما کنگره پارتیا خواه دیار بکرده نو و دست ایلون ده 1923 دیار بکرده براشته. کنگره پارتیا ما آوان کردیش دیزی ریاضیان تصوریان به کردکی زازاکی قسم کرده بی از بیا بگمان نا یو گاما ملیما گلو چرا یو گاما ملیما بله یو گاما ملیما چی به سک نزیر با زراوا ما ترکیه ما زازاکی ما حتی اورو کاسی کو مردم وازن و دستک و خدمت میدیم احتمال بیا ایران موازنی که اورو را به نبوسه یو عادتی یو کلتوری و رول شوگه ما سری زازاک کرمانشکی و سورانکی کنگرشو خود قصه کنی به زازاکی زیده بود. از اوروزی رینا نا سالون ده شماری به کرکی زازاکی قصه کنا و از رشتازی زاف ممنونا کرکی زازاکی میان لحچایانی کرکی ده رشتازی حتی مکا احتمال بیو. پای خصوصیت پارتیا ما هستی نیمرا یو پارتیا ما به نامه خود به پروگرامی خود به دستوری خود یعنی نظامنامه خود به عملم خود به فکر و باوری و پرسپکتیفان خود یو پارتیا که نوه یا پارتیا ما کردستان واکوری یعنی واکوری کردستان ده و ترکیه ده وازنا پرسا کردی چاره سر بگو و چاره سر بکو و سبانه خبات کنا و وازنا که گوره پرنسیب قدر خود تعیین کردیشی قدر ملت کردیزی یه رو تعیین کردیشه میمان رومتی دوست و انبازی دلالی کردی به هزاران سریو که روجلات و میانیانه و مزاپوتامیانه جوینه زوانی کردکی به همه لحچه‌یان خواه زوانی که قدیم و دولمند و عایدی عایلان فامیلیا هندو اروپایو ملت کردی زوانی خود به تاریخ خود به کلتور خود به عرف و عادتان خود به هر شکل ده یو جوات که استقرار و اوروزی به گروهانی اتنیکان دینان رید جای فوترا وانی کردستان نو جاده نو ولابته نو جغرافیاده جویانو دیوانو بریز میمان قدر برزی دوست و انبازی ایجایی کردستان ده دور ملت کردی سو بینا جا اتنیسیته دین و مذهبان را شاری دینیزی است. پارتیا ما سی آرمنیان، آسوری و کردانیان، عرب و آذریان همه شاری که کردستان جویلی سبا که نه شاری برسی حقان خوی ناسنامه اتنیکی بیرو باوری و حقان خوی انسانی دموکراتیکان
کردستان و آزادانه ده بجویه خبات کنه مجادله کنه. پارتیا ما به شدت همداری yani güçlü, zihniyeti yav millet, yav velat, yav devlet, yav am, yav zaman, yav din, yav mezhebi diyene. Hakkı her kültürü hest oku, Kürdistan'dır. Hali kuyo tabi'i, uzayıdır. Veciviyo, o aver bero, o bir o pavuşuşu. Partiyama, inkar kardeş, o asimilat kardeşi, her kültür, o her zivani, sücü bilene. Emberi insaniyet dedi, merdimeydi, güç kabul eden. Azadi ve demokrasi, o aşiti, bingeyi, şari, o Kürdistan'da tevil milleti, Kürt civili, binge, o garantiyi, azadane, dünyayı şiiriyor. Parti ama temel zivan, lehçe o kültürü Kürdistan'da esli, سيئو بيني حسبنا فرق مدينة عملاندة وعيني دقردنا بس بيعيشي جلوباني اتنيكيان دينان مذهبان ولهجيان وحق آزادية إيران بالتمامي قبول كنا سمدو کو هر زوان وباوري بياستني بجويوخ خبتيانا وشاشوا حقوق جهان شمولي evrenseli neyi garanti kenan. Sege Şimazani Vakuri Kürdistan'ıydı. Bir lehçeye esası isti. Lehçe zivani Kürtki, Kürmançki, o Kürmançki, Zazi, Bilmelki, Zazi Zazaki, Kürtki, name zararı maestri. Parti ama program yapıdır. Aynen o şekilde bu ifade kanal. Kürdistan'da Kürtki do her din lehçayan yapıyor. Yani Kurmançki, Kürtki, Zaltaki bu vazvan o resmi. Her emek Kurmançki tede zafiyana kısa kardeşi do ne aramandı Kurmançki lehçeya serekaba. Sistemi perverde و دزگاهان دولت ده مسایش کردکیزی یعنی کرمانچیزی رو مجبوری بود. هریمه که کردکی زازاکی تده زاف کسی بنا دو نه هرمانده کردکی یعنی زازاکی لحچه سرکابا و سیستم پرورده دزگاهان دولت ده مسایش کرمانچیزی رو مجبوری بود. دوره پارتی ama Euro, Kürdistan'ı Vakuri'ydi. Zivan o kültürü imam, zivan o kültürü Kürtki, bin tarihleri zaf girdi. Maverba, asimilasyon, o hamlayışı, entegrasyonu. Joka parti ama no aldı. Kürdistan'ı Vakuri Türkiye'de Euro o beldezgini semede alan kardeş o Kürt kardeşi bezge o sazgahani milli o melki o meslekiyan semede pavteş o averberdiş zvan o kültürü kapitana partiya ama averberdiş de Partiya ma na bavariya da ki semede pavteş o averberdiş zvanı Kürtki yani tedbiri acili yeri görüntüş. O gani no vardı acilen tayi projeyi bir yapmada kardeş. Partiya ma piştidana dezge sazge fesali ne o aran da kadar geliyor. Partiya ma şeye
جای کاری و بازار ده و تکیانی دزگانی دولت ده تم و تم سیکردش کتکی تشویق کنه. سمده وشکردش و آوردش کلتوری کتکی آکردش کورس و مله و قرق و مکتبان تشویق کنه و نوارده پاشت دانا هر چشید خبار. آتیاما سمد و زبان کردی رسما به زبان پرورده‌ای و طور ترکیه به زبان رسمی و نو رسمیت به قانون و بندگی یعنی آنها راسا و قانون بینا رو گارانتی کرده شد مجادله کنند. پیمان ارجایی انبازی دلالی ملت ولاد زبان و کلتوری ما یعنی ملت کردی ولات ما کردستان زبان ما کردی تاریخ ادبیات و کلتور ما بره همه چی یعنی ماده اینه زافر بزاری از رینا شما پیروری سلام و حرمت کنم و نامه آتیا و پارزان کردستان سرو شما رضا تشکر کنم شما همه وش و واریم و بجیو ملت ما ملت کردی و بجیو کرد و کردستان سپاس بخشیم. برزن جوینا مجد بشان بیرو بکته جوینا یکم وقت نهایه جمیوانو دوستو حوالان بکته پشتی اوه بشه یکم خلاص بده جوینا ما کم جوینا آسویده دست بده که همین میوانی خود بره بکن و در برکه بدنه لدر و امکارن قهوه و تشتكم اگرتنا موانا بخون پشتی ویشی هم میوانا بره دکنو و جوینا ما سویده کم جوینا ما دست بده که نهاشی حوالی ما که زنار سوران ویده در حق کنگره و یکیتیا پارتیه ده اوه آگاهداری بدوه فرمو که زنار هیه تشکیل باشه بپورن کاک مصطفی باشد کاک مصطفی سروک پارتیا ما دخوازه سلاوه که لجوینا ما بکه او جی بشدار ده جوالات ایدارم دمکی باش انده هفته در باس بکن فرمو سوال دست بیده برا ام بخیر هاتنا کاک مصطفی دکن باش تمام فرمو کاک مصطفی انتگو دار لينك جرب شيء غدك لينك بشين لينك بشين هو ده باش دستني باش نا بخير عطيك مصطفى بيناتك Thank you.
خير موقعك مصطفى. خيراتي. سپاس خوشکو برای دلال دانیل هجا مرحبا جواره و بشکر هاتنن جوینا داناسینا پارتی آلپارزم کردستانه و جبو لداخستنا وی جوینه جی اسپاسیا کمیتا پارتی آلپارزم کردستانه یا سویده پارتی آلپارزم کردستانه و تقریبا 2 ماه پارتی ادامه سراندن بمحاضرة ترى وهدي بمشافي يا صاحبون شيء قاعدة قريب داريشة. أم هذي لكن دمك ناس ده أم بكار باليوم الدنيا جبتهم وقت للبارتي ولا الباريزم كردستاني باوي يا صاحب بكار به النوع يخوي خباطة خل ماشية. بارتي ولا الباريزم كردستاني فوكا بريا حد شيء نشانة كلتورة كنوبو نشانة فذكاريا كبو و راستیشی سوا پارتی آزادی کردستان و تبدیل دموکراتیک کردستان بریادم که جو یکیتی سیاسی و رئیسنی گاوه باویجن او تجربه حتی ویدمه که گلک تجربه نسکتی بود اگر و تجربه نا گوتن دوستی ملت ما ولات ما پارتی که هین خورتر ملی دموکرات آزادی خواست کردستانی هیا و بهش مندیه گوتن نوی هندک تشتیم که دکارد نوا یک پارتیه ده بین تولره کرن نوی وانا تثبیت بکن و بکار بن و کلتوره کنو پارتیه کنو آواد کن بهش مندیه خواهد حدث بکرن هر دو آلیاجی با آوائه که فدکارانه با آوائه که چیکر بجبو اف پارتی به آواکرین راستی جی بهشمندیه به حکیاریه نتوی نشمانی کب دریم و تشت تثبیت کرن نم مجبور اندام پارتی ولا پاریزم کردستان کش فوتوکوپی هبن پارتیه کردکاره تشت اساسی وقت هبو فکره لیزی هبو فکره هنک تشتاجی ده دکاره نواقده فکر موجوده هبن بسر وهشمندی پارتی آلپارزم کردستان هاتا کرد. البته پارتی آلپارزم کردستان دخواست یکسر بچه وزارت ناوپای دولت ترکیه او سری لی بده و بی ناوی پارتی آباد کرد. لیت زانی دولت ترکیه اوا چند ساله پسکره کجا دخل. او پارتی چونن که وزارت ناوپای سری لی دانه یا دوسیا وان نگرتنن یا جی اوه که دوست یاورده بجی ری ندانه که خوات آفای آسایی مشینن مجی گود امه کنگرا آسایی یا پارتی آزادی کردستان ازدار بخنان کره و دوی کنگره ناو پارتی بگارن بوی شکلی ما ده حرده ایلونا 2023 ده لان کره به چارگری لجنه المجارتین یا دولت ترکیه ما ناو پارتی آزادی کردستان ازدار مکتب پارتی ولا پاريزم كردستاني لي اب نناو بحرت نكو اب قاوة كنوبو ببرنامه خواه بدستور خواه بدكراسون خواه باللوغو خواه پارتيا ولا پاريزم كردستاني پارتيا كنوية نشانا كل باكر كردستاني بيوستي بيقتني هيا نشانا ويه و ام باوردكم که اب قاوة تحصيل خوش لجواتا مجيكر لقادرين كردستاني جيكر دوی داره البته جونا داناسینه حواله میں برفرهی فکر سیاست پارتی ما بوه بده ناس کرن لیان قاضم بیجن ایرو باکر کردستان اب پیوستی پارتی اک نتوایی کردستانی آزادی خواست دموکرات جهولرانه بویه دامزراندنا پارتی آزادی کردستانی ده اب مش بردوامه و کنگره خواه یکم ده یا دامزراندن جدمت زلانی گود ام بانگی همو پارتی سیاسی دستگاه گروه کردستانی و کسایت دادن ولی نمبه مشه بردوام بکن پارتی ولا پاریزم کردستانی نه دو ماهی که دسته که نوی داره اجاره کدی بانگ بکن پارتی سیاسی و تفگر و گروه کردستانی گلک جارا خنادم بر بیا لی پیوستی ملت ما ولات ما ایرو وی هیا
ام پارتیا کو بکار به هند فکر جداد نوا خجیده تو پاریزه لبیه یک خلوصی تب بگاره پیوستی به هیه اگر پارتین کردستانی خو ای وقت ما نیزی ما فکرم قدر بردی کاری ام بانگی همو قادرین کردستانی که نیزی ما وقت ما فکرم ام بانگی وان دکن ورن لپارتیا خو قدی در کبن ورن الپارتیا الفرد کردستانی ام برو خود بکن ام به پارتیا بکن ناوندک اساسی که بکاربن امو آلیه که نیزی ما وقت ما فکرم ام جاره کدی حمله کدی بکاربن وان بکن وان بیرو بایا وان هستا از جاره کدی رئیس اسلامی خود پیشکش کردم سپاسیا و بشارت کردم و بجم پارتی الفرد کردستانی پارتی ملی دموکراتیک آزاد پارتی کردستانی البته پوکه دیجبو افکاری اتفاق ملی دموکرات او آلیه زبه فجره رو بمشینه بهونه دی خباتا خود بمشینه پارتی الفرد کردستانی پارتی پشتریا همو دستکفتی هر چهار پرده کردستانیه پارتیا لباکر کردستان ناوندک اساسیه رید و سلاو و خیراتون سپاسیان سپاس دکتر مصطفی. خلاص بمين خوشي لك تشتغل نهاش وقت ما بري قلت كاك زنات فرمو او اخفتنا خود قال لي جانك وجاميران تبع سوال بيا شو تمام انا اتبو خازيتي بسكري خازيتي كي جان تفاصيلوني قال لي جانك وجاميران هنقش بخيراتن قال لك سباش بو روجا فواني في سلمي هنقش تعابين هاتن بدري هم قال لك كيف خوش بكرتاي ازيد خوازم بحثا بيواجوه يكي بكم يكي تشاو بيكات جبر وك جامير البدري قش خديوه تجربينا تفقرا كردستاني انا تويده فرسا هري جرين و فرسا هري زحمه فرسا يكيتيه و فرسا كي قال لك كيفنا و درد كل ما هيجي دوام دك قرب هشت احمد خاني د 1609 داد وهابوت وقرد هبو يا ما اتفاقك بكره ما انقيادك تكميل ذكر مدين ودولات تحصيل ذكر ما علم وحكمه باور بك وقتا ما دست بكلمة ما بديش ياري دست بكلمة هو أم بي خون وخيال ووسيطة أحمد خاني جبو بيكويج بو قابك ينبر بويد هر أم دي بي قابك يبابيزن وبوي مناسبتي عولي چند حوالي ما إيجز باكي وتفقري دانو سندن كرن قوتن يعني واني أم أوقاني زيكي هبن وشام نكاربن ببن يك وكنجي دزانن تجربه تبقرا كردي هاي ديواريده قال لك جاري ما دست بكريو ونيفشما ياجي امسر نكتنا جبويه كي او دنيا بهر دو الياجي حبو بشكي انسان هذا لي او هوالانا مالا وانا اصرار كرن قوتن مجبور هنا ينجا مبدو بفترنا فيه يعني بركي جانا تريم سياسات باواكي پر دبلوماتيك دكن از دخوازم سياسات يعني انفورماسيونك باواكي جاليري بدمو بي اف بي واجو چلو دستي جبوه كيجي رابو بيشي بنسياتيفا واجي جاميرانا پايزا سالي شيمبو پايزا 2022 بو هر دو برپسياري هر دو تبدراهات انجم هفدو هناك صحبت هات كرن تاریه مگوت ام به خواتی با اوی کمیسیونی بمشین راب کمیسیون کبش هات آباد کردن و او کمیسیون د ما 8 چاریوی د جرع اولی جبینا خوچه کرد ام لسر ما صحبت کرد مگوت کلو اولی جهتیه مچنه جبو چمی ببینیه سببك ايه قالوا ببنية بريم ببي ام لسر او کمیسیونات سر جهتیه هر پارتیا پور بون و هور بون لتاليه دركت جهتيا زيادة تاليه مقود دباش وقتا قواني بموي چاينك بشي اساسي تثبيت بكن وك ام كردستاني چلو دنارن الچار پرچا چلو دنارن
جبو یکیام چرودنرن مثلا پارلمانت و سیاست ترکیه هم چرودنرن مثلا بجارتن هم چرودنرن امسلوان مثلا و مسئله هنه که پراتیک اموانا تثبیت بکن برای کمیسیون سور بکوله بهم چه قاس نزدیکی هستن دوی درجی ده هنه خباتات کرد مدید که او دوی واری جیده جهتیاک زیده تون نیدن آمده پشتی ویا رابو بریار هستندن گیدی کمیسیونک دکلاراسیونک عولی به آوا کرن و دورجی دوی دکلاراسیونک کانه به پروگرامک هفش رشنویسی اگر هاتو یکی بر به پیش هر آماده بکن او کمیسیون سر هر دو پروگرامی ریخستن دان بر هفته هر دو ریخستنی من نه هر دو پروگرامی ریخستنا هر وها ریخستنی دنجی مدابر شعبا نه او تو ما حتی نها او تجربه حتی نها ایل باکوره کردستانی یکی تیش بود چپ سر نکتنی جی ما آنالیز کرن حتی دسته ما هات زیده ساله که اف خباتا هات دومانده پشتی هر دو کمیسیونانا خباتا فقداندن رسنویسا دکلاراسیونی هات آماده کرن و او نرینانا مگون ناب یعنی امی ببان کمیسیونانا تنی بمینه دبیت بنگه به هر دو پارتیانا اندام به هر دو پارتیانا جی بشتاری نا به خباتی بکن رابو وک راپورک هات حاضر کرن وک پرنسیب روژا ما دست بکر هر جیبینا ما به پروتوکول به امضای به تاریخه ما چه پیوینن امسر چه ما گاشتن هفته ما توا وان پروتوکولانا و توا وی دانزان بود دکلاراسیونا گرشنویسا ما حاضر کرد مش جالیه هر دو آلیاج شاندن اندامه هر دو تبدیل شاندن فکری وان مستن رخنه وان مستن کیمانی وان دیتو بگن من ندیتو بگن مجوان گرتن نتیجه ویا کمیسیون وانا جدا بر هفته او دکلاراسیون جنوب رویزه کریازی مودیفه کرد پشتی ویا او حاضریا پروگرامه که جهات کرن آج بو کنگره او جهات تمام کرن دبی چرچوه ده پشتی ویا جی مگو وان ناب یعنی پرسا یکیتیه نا پرسا تفگر و پاکتنی ده دبی گلو تور ریخستن و پارتیه دنجی هنه امکان بنوان رس ما حتی ممکن بمخواست لیما مخابن دبی روشیه ده ما ریخستن گروبه که گجبه یکیتیر حاضر به من ندید لیما دریه خون نگرتی یعنی بیهاوی دسته که هرگاه دبی دری بکری و هرگاه دبی اند تفگر و ریخستن دنجی به پیواجوی دولمنتر بکن او پرنسیبا ما بردوام بکن پشتیوی رابو ما گود جدرلی پارتیا نهال باکوره کردستان بتایبتی زیده ای پارتیا کادری سیاسی هنه سر بخونه رابو من او انسانانا تثبیت کرن ما او دکلاراسیونا خوش بشارشان ما فکری وانستن ما نرینه وانستن ما او جیدا برچاوا پشتیوی ما رابو ایگ نیزی که به یکیتیه بو ما گود کن کرم کن هنجی وقت هر نونری وان هر تفکرانه ور بشتری کنگره یکیه ببن مافی و وظیفه و وقت هذا مالا وان هذا قال لك انساني ماجي بشتری کنگره یکیه بون به پرسپکتیفه ده نه و ده ایرانی ده ای سال ده ما کنگره یکیه لآمده پیک آنی هزای گوتنه یکوگ جهر چارپرچه کردستانی پارتیان سیاسی بنونر و هیئتین خود بشتار بون دیساج باکوره کردستانی همو پارتیان کرد و کردستانی به هیئت و نونره خود بشتار بون هر وها پارتی ترکی جینک بشتار پارتیا مثل آق پارتی بشتار بون جهپی بشتار بون هدفی بشتار بون خدا پاری بشتار بون جارد شانازیه ایجاره عولی لکنگره کردی ده پارتی ترکا دبن آلا کردستانی ده و سرودا ای راقیب جبو شهیده کرد و کردستانی ریز گرتن اوجی جیکی شانازیه ای براستی به پرسپکتیفه بقانسی پنس بشتاری کنگره چکی بون آمده بون جنونری هر پارتیا جنونری ریخستنان هر چارپرچا و دلگه وان هر وها جمیوانین دهات بون دعوت کرن و گل کسایتی اندن به پرسپکتیفه جار دوی کنگره مجید کنگره خود کرد بودو بش
اوجي بشي عوريش بو ميوانا ونونري تبقرا بو بشي زداجي كونغرا يكيكي خاطر بردوام كده دخوازم وقت آزاداری ببینم که جهر چار پرچه کردستان هم نونر هم چی بشار بون 21 پارتیان سیاسی به نونر و دزگاه هم خود بشاری کنگرام یکی بون 16 پارتیان گنه کاری بو بشاری کنگره ببین پیروزنامه و مساج خود شانده بون 40 کسی هم سروکی پارتیان و برپسیاره پارتیا و کسایتی و روشنبیر کردا به مساج و پیروز کرنه کنگرام خواستن پیشگیری بدن به کنگره او بخواجی نشانه پیوستیات و علاقات باش دیواری ده هیه به کورتایی از خوازم بی هاوی داوی بینم که نزیش خواهی سر و حوالی دن اوید به در حقیق هنک آزادی دن زیده تر بدن گلک سپاس بون هاتم سپاس کردم در حق آگاهداری و خباتن آگاهداری در حق خبات و پروژه پارتیه ده بتشت امکارن چی بکن و حتی نهاج کنگره ورد مجیگری اکاک منتاز و دوی در حق ده آخفتنه که بفرمو کاک منتاز مرحبا جوارم بیا دنگ چوه دنگ باشه دنگ چوه نا دنگ ما بلند اساسی به میکروفون جی از کارم پیوم لی با فارقین ما ایجا چیا کی پشت فارقینه بین چیای علباته ایجا دوی نبی کوه آباوی چیای و فاربه دنگی وان گره پارتیا ما به اوی دست پی نکر یعنی بجن تشکیلات ما و هرم هاتن با هفدو و نونر گویا وای نونر نشانتم کنگره هر پارتی هر دو آلی و هنه کسین سر بخواه بشتاری کنگره بون یعنی بریا کنگره آلی ریخستنی ده تو کار نهات بکره پشتی کنگره چه بو او پروسس دست بکر یعنی بجن هجمارک جوالین تبگره هجمارک پاکه و هن کسین کو سربخه بون و دوی خطه دا خود دیتن بشتاری کنگره بون و بویا وای دست بکر لی پشتی کنگره کار یکم او بکو پیشی هر هرم هر باجار ناوچه جوینین خوچه کن و کمیتین خوی نو آوا بکن یه فعلی اما چه بگر الولات گلک جوان پیک هات در رسمیت دا جنها دکن در جبرکو پارتی که یاساییه بنابه پاکی پارتی هبو دو کنگره یاسایی دا جی لانکره او جی اوه که امرو مجبوره کنگره خو لانکره شکل گور قانون ترکیه لی ما یا خویا فعلی یا اساسی مل دیار بکر شکر لی یا بجن سلف جبوکو اصول پیک بینن ما ویا لانکره شکر دیا آنکره داشتی هجمارک حوالن کو بیشن تبگره او جی بفرمی بون اندامن پارتیا نو جبو نافگوهرتنه من مراجعات کرد کو امناوی بکن پارتیا ولات پارزن کردستانه نه دوی وارد پروبلمه اون زانن ترکیه پشتی جبو کو نزی اوروپا ببه د قانون خدا گله گوارتنا چکر دوان گوارتنا یک جی او بوکو پارتی نه اوی دستوری چند کس ببیجن برنامه خواه و دستور خواه چکن و تسلیم بکن و دماکو وزارت نابخایی وی گرد ایده او پارتی آتیه دانین گوی اوی ما و چند دو پارتیان دنه یکو ناوی وانده کردستانی هیه ما وی دمه مراجعات کرد
وی اوای ناوی کردستان او بوله پشتی وی دولت پشمان بو نهایت خواسته چوا خلاص ببه جبروی مراجعات مثلا هنا که خواسته ناوی خوب گاری نبکه پیوا کردستان پیوا بکه نهات قبول کردن نها ام دوی تکوشینی جی ام دادن کو ناوی نو بی قبول کردن نم سوگره کو قبول جی بکن ل يعني نظام وشوابه بقرن قرتجي نها لجور أوايا يعني تركيا ناخذة كبابي روشيجي يعني بجنهن قابين كوابيتنا الأمبرا أوروباي ويكيتيا أوروباي يعني هي أو دفترة وان هي كروجك روجان فجرة لأب تكوشين بدومه دكارن أصول ده جي بجن ناوي وده حرف أوية دبليو هي ولا باريس بروي ام اصولا ام قبول ناكن يعني اوجي كاربه لي دوي وارده جام تبون ام متفقن كو سبي روج هاجر مثلا جبكو اوك جلك جرينجا ام متفقن كو سبي روج اگر استنگي چه ببه و نابه نو نه قبول کرن اما سر نابه پارتی آزادی کردستان هر اما بردوام کن دوی وارده جی حوال انتبگره تماما اوجي وقت ما فكرن ويعني بجم تبع كبدود فكرن و او تكوشينا ياسايوي دوام كان بشتيوي نا الاوروبا جي ما خاص مرخصني خوب كنيك الاوروبا طبي نوك ولات هيسانه وقت قرا حتى نعمل دنماركا نرويج هولندا هم جوینن خود شکر و هم جی کنگره خود شکر نه کمیته من نو دست کار کرنه ایرو و میا سویده بکن لهنجیا ما پارتی دانا ساندن لکنگره هنه کار و خبات لازمه آلمانیا bizim جوینن کوسا چه بو لجبر Almanya gelek mazına gerem seciye deneci civinen musapek bine belki piştiği am karbon kongre çeken hatta ma sıbatı am yani am medaya peşi yakuk ve hamu kongre mebkadın o da ma sıbatı da am rehstina khaya Avrupa'yı kongre çeken konferansa çeken تشتیدن کو از زیده ببیجم تونه کارو خبات ما بردوامن حوالین ما چون باشور کردستان خواستن همو پارتیان ببین پارتیان هن روجاوا و هم باشور مخابن یکیتی نشمانی کردستان جبر کو برنامه وان داگرتی بود نکار بودن در واسی اویبن لی هیبیدارم کو دمک نزیدم کاربون وانجی ببینم اللي بي وان باوت همو بارتيان سياسيين سركه زيارت كرن كارو خواتم بوي رنگي ول اوروبا جي بدومه بروجا ميا انا سركه الولات كو ام بو جنو هجمارا جنو خورتا دنا خدا زياده بكن ام دو يعني دسپیک در لدو باجارا لدورا باجارن همو باجارن سرکه کردستانه ام خوازن سنترین خورتا و جنا آوا بکن لدیاربکر او خبات نهادا دسپیکریه شخو برد جیه ما هبو انا یک وقت بیجن جیه پارتی تیب کارانین جیه دنکهی نها جنین درو دورا پارتیا اولاد پارزین کردستانه لو دري جبن هدي دي و دري يمكن وك سنتركي كولتوري جبو خورتاجي هروها بروجه هي از بسكن مش بالكو برنامه مدرجه و بشتي بيجي امي كونغرا فاتشيكن جالك سباس سپاس کافی بله بله ل مجبیر کر لباشور برکو باشور بیه سنترا همو پرچین کردستانه
gelekî wan li wê derê ew ê wan hene, birokê wan hene, mektebê wan hene. Çûbûn Partî Demokratîk Kurdistan Komela dîbûn belê. سپاس حوالên hêja birêzan di çend civîn û em bêjin kongre û ya konferansiyên partiyê de sual çend sual ji me hat kirin yek ji wan persên esasî ev bû ku cê ku em lê beşdar bûn di wan civîna de ji me re pirs hatin pirs ji me kirin heval û dostan gotin berê partiya we li ku ye yani partiya we berê wê li ku derê wê çi bike pirsekî sualekî bi amê di cî de ye pirsekî esasî ye ev pirsa ne ji bo partiya me tenê her wiha ji bo hemû partiyên Bakurê Kurdistanê heta ji bo her çar perçeyên Kurdistanê pirseke ku pêdiviyên wê li gor pêdiviyên wê bersîv bên dayîn berê milletê me li ku derê berê partiyên me li ku derê berê em bêjin ronakbîrên me li ku derin welatperwerên me melayên me şêxên me eşîrên me berê wan li ku ne berî ku ez pirsa veya di çerçeva partiyê de bînim ziman dixwazim nimûneyekê bêjim ku hûn gişî jinêz de ewî camêrî nas dikin yek ji serokên HDP ku serokê wê serokatiya wê Türk gewdê wê Kurd bi PKK girêdayî li Bakurê Kurdistanê Xalk Partîkî yasayî kar dike Xalk Partîkî Tirkiyeyî jî binav dike yek ji serokê wan di axaftinekî xwe ciddî de digot kî berê Kurda li dewletê ye lê her çi qasî Kurd berê xwe didin vê dewletê dewlet jî Kurdan neyar dibîne hevalên hêja ev pirseke bi esasê xwe pir ciddî ye anha li Bakurê Kurdistanê divê em bi hev re bikaribin bersîva vê pirsê bidin berê me li ku derê partiya me divê çerçevê de dibêje ku berê me li millet û welatê me ye lê ev tenê têr nake belkî me du tevger û hinek însanên serbixwe partiyekî nûh ava kir partiyekî welatperwer demokrat eşkere şefaf me ava kir em dixwazin bibin partiyekî girseyî em dixwazin li welat wek alternatîfekî ciddî em alternatîfê bidin xelkê xwe bêjin vayê alternatîfek heye ji dervî ewan kesên ku digotin berê Kurda em didin dewletê wexta ku digotin em berê Kurda didin dewletê bi vê mebestê dibêjin ku ev 100 salê dewleta dagîrkir dewleta Türk nebûye demokratik nebûye komarekî demokrat em bi israr dibêjin ku em ê vê komarê demokrat bikin yani 100 salî kesî nikarîbû vê komarê demokrat bikin wê evan kesên serê wan Türk û gewdê wan Kurd ew ê bikaribin vê dewletê demokrat bikin berê Kurda didin dewletê ev ê helwestê li Bakurê Kurdistanê bobelatê mezin ava kirî bobelatê mezin bicî kirin Kurd li welatê me têk çûn yani asîmîlasyon gihaştiye asta herî bilind Kurd ji siyasetê êdî ditirsin siyaset hatî gihaştiye astekê ku tenê wextê di hilbijartina bên xelk herin dengê xwe bidin bi wêya jî dibigerin ku yani ev welatperwerî ev xebat tekoşerî daxwaz hemî herin ser sandoqa raya xwe bidin û bi vî hawî vê civatê kirinê ku bi astekî herî kêm daxistinê asta ku dibêjin hemwelatiyên azadî welatiyê azad hemwelatiyên azad civatekî wiha dibên em dixwazin bi vêya jî derin hilbijartina û derin kar dikin mixabin civata me
باکوڕی کوردستانی دەدەمێکی خراپ دەی هەوالی هێژە یعنی لەبەرمان و نەمانی پێویستە ئەم دەستێ خۆ بدن هەف یا ئەم vê civatê rakin ser niga wan ji mirinê xelas bikin yan jî wê têkir hûn bawer bikin çend sal ji mermanin yanana wê ev têkir ji ber vê yekê em dibêjin ji bo cîbicîkirina pêdiviyên vê pirsa ku ji me têkirin berê Kurda li ku ye berê partiya me li ku ye pêwîst e em partiyekî girseyî demokrat welatperwer niştîmanperwer li Bakurê Kurdistanê ava bikin partiyekî bihêz partiyekî girseyî garib bibe alternatîv hemû kadroyên Kurda hemû welatperwer hemû têgihiştên ê ronakbîrên Kurd nivîskarên Kurd lêkolînerên Kurd kesek êdî pêwîst nîne li mala xwe ki dervî siyasetê bêje ez dikarim siyasetê bikim dem hatiye ku hemû kes bejdar bibin li Bakurê Kurdistanê destê xwe têxin bin kevir vê xebatê bikin ku em bikaribin vê civata xwe ji mirinê xelas bikin ji bo vê partiyekî bi girseyî wiha lazim e me Partiya Welatparêzên Kurdistanê destpêkekî pêngavekî ji bo vê yekîtiyê em hêvî dikin evê Partiya Welatparêzên Kurdistanê ku destê xwe dirêjî ronakbîrên Kurd eşîrên Kurd şêx û melayên Kurd hemû kesên dibêjin em Kurdin welatperwerin destê xwe dirêjî wan dikin evî destê dirêj bûyî paş li ve negerînin vala ve negerînin her kes bejdar bibin li gor xwe bikaribin bejdarî nava vê karî bibin heger ev nebe em dixwazin hevkariyekî netewî pêk bînin hevkariyekî ji hemî kes wê yani çok ez partiya me bihêz bibe jî wê partiyên dinê hebin çünkü em civatekin milletekin wê nêrînê me cuda bin partiyê me jî wê cuda hebin em ji bo vê yekê pîwîstiyê bi hevkariyekî millî û welatperwerî dibînin ev dikare bibe garantiya serketina welatê me serketina milletê me em ji bo vêya jî xebatekî cidî dikin dervî vê em dizanin herkes wê nebe hevalê me endamê me wê herkes neyê vê hevkariya a millî a Kurdistanî lê em dibêjin li Bakurê Kurdistanê gelek dezgehên sivîl henin gelek eşîr henin gelek komeleyên malbatî henin komeleyên bajaran henin dezgehên sivîl pirin giştî dibên em welatperwerin giş dibêjin em Kurdin em Kurdistanînin bi vî rengî xwe dibêjin lê divê em herin cemwan em bikaribin bi hev re platformekî a Kurdistanî ava bikin li ser bingehê daxwazên acîl daxwazên lezgîn wek zimanê Kurdî bibe zimanê fermî wekû partiyên Kurdî dezgehên Kurdî bi navê xwe bi navê milletê xwe bi navê welatê xwe bikaribin kar bikin her wiha ev bikaribin derfetê ku dibin platforma sîwana Kurdistanî de ku dezgehên sivîl û eşîr û herkes bejdar dibin em bikaribin bejdarî hilbijartina bibin û namzetên xwe derxin evê xebata li welat em dixwazin li Ewropa jî berdewam bikin em dixwazin li Ewropa sîwanekî netewî bê avakirin ji bo ji her çarperçeyên Kurdistanê sîwanek netewî a temsîliya Kurd û Kurdistanê dike li Ewropa li dervî welat bêkirin diaspora divê wiha be em wiha li diaspora mêze dikin em dixwazin hemî federasyonên henin komeleyên henin bi hev re kar bikin wek milletekî em tev bigerin em ji bo vê xebatê dikin em destê xwe dirêjî hemû tevger partî hêzên Kurdistanî li dervî welat dikin li daxilî welat dikin ku werin em bi hev re kar bikin di huzura we de weke Kak Mustafa Serokê me jî bahs kir em di huzura we canik û camêra dîsa dibêjin em ji bo yekîtiya siyasî ji bo hevkariya netewî ji bo platformên demkî em destê xwe dirêjî hemû tevger partî hêz ronakbîrên Kurd dikin ku werin em bi hev re kar bikin ku em welatê xwe ji vê wêraniyê ji vê bobelatê ezad bikin û gelek spas mala we hava ez nizanim Kak Zinar ew sewal ew pêşniyarên mesajên ê ku hatinin henin
باش ام دور بکن ام داوی و دبیجن و انا می حواله کو كام ام اولي ام دخوازي برانها هما حواله دست بکن پارتیان سیاسی تقریبا 2 دقیقه 3 دقیقه بس زیاده نبه چونکی وقتی ما براستی که من مساج خود کارم بخوینن بفرمو که وقت چیک دخوازم بخوینن کات علی فرمو در باسی ویدری بدون هفکاری سیاسی کات علی تو سرنا به کیش بجو یا جی بجو خب ناس کرم بده خیر اخوان ده اپری خوشی باش نکن ناری بله گفتی روز باش نعم شيء خلاص بله علي جمال على الموت نقصان سرناوي أفكاريا هزين سياسية كردستاني للسويد ووكا إنه نرى بارتيا ديمقراطي كردستاني سوريا روجاوان أسيرو بجاري بيجي اليوم بس بكرة خازم بيجاوا بيروز وهذه أواكرن بيروز بكم وبراسلي أواجا كان بيروز لون geleki kem am gaven ulo dibinen go yekbuni betre ana bune parti am bejan rojavai kurdistani awana je parti ke do parti bune sab parti awana ab gaven yekiye brasi geleki gaven pirozen u daspeka processa go avalan baskirji yani we rangi az bejim we parti kasarkefti we garben بكين أرمانجي بودانين شوارا وقت هم ترجي زانن كردستان باكور وقت كردستان دايق كردستان مزني جوري يعني كارك مزن البيشيا وهي دبابة يعني وقت وقولجي تشتكي قال لك بيوست وقال لك جران وكارك مزن البيشيا وهي تشيل أوروبا بتشيل دياسبورا وانا بتشيل الكردستاني به بيجا وهان ام قال لك بيروز لكن ومبيبين قال لك هيز وبارتي ديجي بيري بشوفينا يعني حطانك امديت نقول قال لك بارتي جهه جداد بون داتو نب يعني نسر بنجحك نتوي او تفكيرك او بيتري وين تشتن يعني شخصي او انا وين تشتن نقول ابارت انا شكو جداد بن او انا بن لإيرو ام دبينن يعني وقت بارتيا ولا باريس كردستان قابل قابتي بريوي چند قابل ديجي هاتن آبتن پارتیا دموکراتی کردستانی واشور او سال نوتی وناده اف پروسس کرن سال 2014 پارتیا دموکراتی کردستانی سوریا و بوش 4 پارتیا هاتن آوا کرن پارتیا دموکراتی کردستانی سوریا هات آوا کرن افتشتانا بگمان يعني قال لك زحمتي تين بيشيا وانا جبرقو قال لك زور بتشكي وقاربن حمو ببرنامج وداتين هر کس قبول بكير
لي قبل دما تفكير أما وأوايا كردستاني ونتوي بي وقتي أو تكريك نام من حموجي كارن جبان زحمة يا جبان كا درباس من جارة دين أثر كابتن جوات خازم وكبي من وأب بروسس أو تسبيكلي بيجي سري وبارتيجا مزن وتوجودن في آباد كرن باكوري كردستان قال لك إسباس. عمر فرمي. الله بوريز بو هميان جلك سباس بو دعوتنامة فالكيا والأطفال جن كردستان يقام ليلة جواندين جلك سباس بو ديواني جي هميا آخفنيت خوش كرن آخفنيت بو مهيدي بهبت آخفنيت بو كرد باكو إيديك هبت هيلينك هبت خلي بكن خدي المافقة در كبن دخوازا مافقة بكن بريك راستو بسته بيطلس نافي بارتي ديمقراطي كردستان بكلمي بيروز باهية أمن في حقيقة ندكن أم هي بداين هندك بارتي دي باكوري كردستاني تبلي وان ببن والجلوان إيكاتياكا هش مكنت وبهست وباشت ببینن و ملت کرد باکور کردستانی هیبیکا تونتر بهبت کاد نزیری هندک آخرتن کرن هدف آشکرایی و ما آشکرا نکرد ترکیه حرف ديمقراطي زاند جو امجي داخواز دكن امي هول بدن كو تركيا بكن ديمقراط هكا كاجي ابا 6 سال بعد بيجي وها شو او ديمقراطيا ام خوازن كل خوازن تركيا تشينا بيا وتشينا بتجي مجي وكو بارتيا ديمقراطا كردستان باشو مدقود ديمقراطية بو عراقي وحكم اوتونومي بو كردستاني ام شو نجهش بهدفه حتى او نظام جناب ناتشو ديمقراطية تشينا بالكردستان باشو والعراقي هدف دبيت اشكال يان اوتونومي يان فيدراليات يان كونفدراليات يان دولتك آزاد السيارة مالبيري اوا فاتيا ولا قوالدين كردستان هدف اوانيات درست چيه جبو چي كار خبات دكن اجبري ديمقراطية بو تركيا وما في كردا زماني وكشتي ديتريت كولتوري چه هي دي هنا چه آلمانجا درستی چيه بالجل كردستانا بو كردستانا تركيا جيبه بكن جل رژیم تركي دوباره بگرمی گله پیروز باهی ودکین ام هی دارن سرکبتی بن و بگن آمانجه خوا او آمانجه هین خباتی بودکن و ام وکوپات ديمقراطي كردستان همي هزافة ام پشتبانت وانا ام هاريكان الجلوة ام وتشجيع دكن بو بلو بيشتوني وجلك سباس سپاس کاک اما herhalde غلطیات فهم کردن نکو ام دخوازن yani مگود ام پارتی ام دخوازن و دولتا ترکی دموکرات بکن مگود هنک هنن دخوازن وانی بکن نکو ام هره نهاشی کاک سمیر فهمون سلام روشتان باش پروپاگاند مقاومت اجتماعی کردستان پیروزبایی دەکەین لە پارتی وڵاتپارێزی بۆ ئەمێرکردنا ئێوە ئەرکەکانتان زۆر قورسە لە باکووری کوردستان دەزانین لە چی بارودۆخێکی سەختە خەبا دەکەن وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ئەم هەموو کات پشتیوانی هەموو هێزە سیاسیەکان بوو هەموو هێزە سیاسیەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان شایەت حاڵی ئەو بابەتە ئەشێ هەندێک حاڵەت هەبوو بێ زۆر سەخت بوو بێ فشارەکانی نێودەوڵەتی فشارەکانی ئەقلیمی لەسەر ئێمەش زۆر بووە بەڵام هەموو کات لەسەر ڕێوڕەوە نیشتیمانی نەتەوەی ڕێوڕەوە دیموکراتیەکە ئێمە نادەر نەبوونەوە لامان نەداوە
بۆیە داوامان لە بەڕێزان بە هەواڵانی سەرکردایەتی پارتی وڵات پارێزی ئەوەیە کە هەندێک جار ناونیشان گرنگ نییە وەکو ئەوەی کە بەرنامەی حزبەکەی تۆ چییە ئەگەر ناوی هەر ناوێکی هەبێ ئەو حزبە وەکو ئەوەی نییە کە تۆ بەرنامەکە چی بە پێشکەشی هاوڵاتیانی وڵاتەکەی خۆتەکەی چی بە پێشکەشەکەی چی بۆیان بەڕەخسێنی بۆ ئەوەی بتوانن کاری لەسەر بکەن بۆ ئایندەی نەوەکان بۆ ئایندەیەک کە متمانە دروستکان لە نێوان حزب و دەنگدەر لە نێوان حزب و هاوڵاتی لە نێوان حزب و نیشتمان ئەو بەرنامەیە ئەتوانێت ببێتە ئەو متمانەیە و ئەو بازنە گرێدراوەی کە متمانە دروست ڕێز و پشتیوانی خۆتان بە تەواوی بۆ هەواڵەکان و حزبەکانی تری هەر چوارپارچەی کوردستان نواندووە ئێمە سوپاسدانەکەین ئەمە لە کوردستان وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستانی پێشتریش ئێمە زۆر خۆشحاڵ بووینە کە بەڕێز کاک مستەفا دەستەلیر کە لە باشوور بووە چاوەڕێمانش کردووە بەڵام گرفتەکان ئەوە زۆر بوو نەتوانرا ببیدرێ بەڵام ئێستا من لەم بنبەرەوە بە خێراتتانەکەی بۆ باشووری کوردستان بۆ مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان زۆر بەخێرن بەڕێزتان و بەڕێز کاک مستەفا دەستەلیر ئێمە هەڵبژاردنمان هەیە لە باشووری کوردستان بەڕێزان لە چەند ناوچەیەک چەند شارێک کە ناوچەی دابڕێنراوی پێڵێن کامان وایە ئێوەش لە ڕێگەی خۆتانەوە ئەمە بە فرسەتێک کەزانی پشتیوانی لە هێزە سیاسەکانی باشوور بکەن لەو ناوچانی کە هەڵبژاردننی تایە لە عێراق ئێمە ناوچەی دابڕێنراومان هەیە کە بە ناوچەی کوردستانی ناوزەتمان پارچەیەکن لە دڵ و قوچی کوردستان کەرکووک و نینەوا و دیالە و خانەقین و مەخمور و شنگال و چەند ناوچەیەکی تریش تکامان وایە ئەگەر ئێوەش پشتیوانمان بن داوا بکەن و لە ڕێگەی ڕاگەیاندەکانی خۆتانشەوە دەنگ کۆکەنەوە بۆ هێزە کوردستانەکان گرنگ نییە چی هێزێکە چی حیزبێکە گرنگ ئەوەیە دەنگێکی کورد زیاد بکەن لە باشووری کوردستان و لە ناوچە دابڕێراوەکان بۆ هەر حیزبێکی کوردستانی بێ بڕواتە سەر مەلەف و فایلی دەنگدەرەکانمان زیادکا و کاندیدەکانی کورد و کوردستانی لەو ناوچانە زیاد بن زۆر سپاس دەستان سپاس کاک سامیر سپاس بۆ پارتی دەمۆکرات بۆ یەکێتی نیشتیمانی مەساژێکی ji diya Kurd hatiye em spasiya xwe ji wan re pêşkeş dikin herwiha nûnertiya hikûmeta Başûrê Kurdistanê mesajek şantiye em spasiya xwe jî ji bo wan pêşkeş dikin kak selam ser navê fermo can وش براين قادر بدن متفق خير هاتون سشرا وسشرا هاتنا فدراسيون كمالين كردستان السويدي تجبيرية جنب ده حفري ويقدنجيا ترخصين كردية البلد كيفاشن كو يرو در حق خدا آگاهی برپنه دانه و فدراسیون هم پیروزباهی روادکین و هیبیا سرکفتن جوارت خازن هر بیجی یک دنگی و یک حل سیاگری کرد هر بیجی کرد و کردستان دوست خواستیده سپاس ji bo nûnerê federasyonê bi xwe jî gelek spas niha jî PDK İran tenavê PDK İran tekê fermo بەڕێزان هەموو لایەکان بەخێر بێن بەر لەوەی پەیامی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پێشکەش بێەوە بکەم بە سوورمانجی دەبێت من گۆتنێکی بچووکەیە هەواڵێکی مێ تورک بوو جارێک پرسیارێکی ژمەڕا کرد وت هەواڵ عەلی جەمە کوردان وەختێ زارۆکێ وە تشتێکی ژوە دەخوازی وە نکارن داخوازیەوە چێکەن وە چ دێن وگوت وڵا وەختی ئەس بینە با بە زارۆکی نکارن داخوازیەوە چێکەن دەبێن کوڕێ من کچێ من پسەک نەحەیە ساڵێک چێ دەبێ کو دوو بەهار ناودا بوو پشتی مە گوت وە چ دێن
او تركي ورميه زمان باجر شنو نزيكنا قلت والله ما قلت لك خوش دي وتشي قلت والله ما دمين جاروك كتشا من كرة من بسكن حياة كرد حدود جن شو خاص ليك دابران برنا خوشا هو خاص يقرتن خوشا تعمل شيرين يوادارن او يدارن همي هزن ما همين ولا قارزن ما يقبلن نهاش كني من رأيتها أدب إيران حزب ديمقراطي كردستان إيران أيام تشتشي وقتها بارزان پارتی ولات پارێزی کوردستان ڕێبەری و ئەندامان و لایەنگران ئەمڕۆ بە خۆشحاڵی پێزانینەوە لێرە کۆبوونەوە تا شاهیدی دەستپێکی هەنگاوێکی مێژوویی پیرۆز و دڵخۆشکار لە ڕاستای یەکگرتن و یەکێتی نێوان دوو لایەنی کوردی لە پارچەیەکی نیشتمان بوو گەلی کورد بە لێژایی مێژووی خەبات بەجێ داگیرکاری و هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی مافی ڕەوا ئینسانیەکانی لە ئاستی ناوخۆییدا بۆ یەکێتی ڕیزەکانی و یەکگرتوویی تووشی بەربەستی گەورە بووە ئەو هەنگاوە دەبێتە هیوای زیاتر بۆ گەلی باکوور و خەبات بۆ مافەکانی بەو ئاواتەی بە هەموو لایەک بیری یەکگرتووی خوازی و یەکێتی ڕیزەکانی گەلی کورد پەرە پێبدەین و لە داهاتوودا کاریگەری و شوێندانەری ئەو بڕیارە مێژوویە ببێتە خزمەتی زیاتر بە دۆزی ڕەوای گەلی کورد بە نوێنەرایەتی لە حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پیرۆزبایی لە ئێوە و گەلی کورد لە باکووری کوردستان دەکەین و بەو هیوایە دەڕوانینە ئەو هەنگاوە و بە هیواوە دەڕوانینە ئەو هەنگاوە و داهاتووی پەیوەندیەکانمان لە پێناوی مافە ڕەواکانی گەلی کوردە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پەیوەندی کوردستانیەکان لە وڵاتی سوێد زۆر سپاس بۆ مەساژ و گوتنین خۆش پارتی دموکراتی کوردستان ئیران پارتی دموکراتی کورد ئاشووری کە خەلیل فەرمووی آخری چند گوتنا پیش براين هيجا د پارتیا ولات پارێزی کوردستانی سوێد سلااو و ڕێز bi dilxweşî me di Partiya Demokrata Kurd a Kurd li Sûrî Partî vexwendina we ji me re ku em beşdariyê di çalakiya we ya derbarê pênasîna kongreya we ya yekîtiya pak û tevgerê li hundir û derve di pêşwazî kirî. Birayên hêja ev pêngava pîroz bi yekîtiya xebata dîrokî di navbera her du partiyên xebatkar bo çespandina mafên gelê Kurd yên rewa li Bakurê Kurdistanê de gavek cihê dilxweşiya me ye û li vir rê bidine min ku em balê bikişînin li ser biryara ku we di kongreya xwe ya guhatî avakirin li welêt biryar westand biryarekî cihê kêfxweşiyê û cihê rehetiyê ji me re weke
ملت کرد لروج آبا و تدا هلوستك نشتمان پروری كردايتي وسطان وأجي جهة سرفرازية براستي جهة الخوشية أم قال لك سباسيا وكن سربيه الوسطى نشتمان پرورانا ده آلية مدى وكم ملت كرد دروج آبای كردستان ده براين هيشا أم ده بارتيا ديمقراط كرد للسوري بارتي دخابات جبو يكرنا و سربخونا گوتارا سياسي ام خباتي دكن جبر يك ريزية جبر يك گوتاري يا سياسية ملت كرد لروج آبای كردستان داكو ام كاربن بجدارية دهر جواتك وكونفرانسك ناف دولتي دا دربار سوريا دا بكت هروها ام دبيجن يكبونا خباتا نتوية كردي لسوريا دبي روشا نازكو هستيادا كاكلا تيكوشينا ميا ويا هاي جرينجا دوباره ام بنابي بارتيا خوا وبنابي سكرتيري بارتيا ما نصر الدين ابراهيم وسلاف دكن هون هرهبن سركبتن بو خباتا وا دوستو اولین هیشا ایرو روژا آلای کردستانی ام بوی مناسبت امزان سبه لفدراسیون جوینک دوی در حقه دهیه پیروزباهی 12 یا 16 جناهاد پارتیا ولات پاریزن کردستان روژا آلا کردستان لوه جانب و جامعران پیروز دکه و ام هیویدارن آلای کردستان تجاری ننو دانه کرده نها ام به آوایی که دخوازن آگاه بشای یکم آگاهداری ام بداوی بینن لیاز دخوازم بیجم جغینی میوانو و پارتین سیاسی نونرین پارتین سیاسی برپرسین پارتین سیاسی حوالی دنه بمینن که ام بهوره چی بوده؟ ادیا کت میگوته که ام بکاربن بهوره کم جوینا خود بردوام بکن نهاش قهوه و لدرف ام دکارن بهوره مخوجی صحبت بکن گلک سپاس شبو بشداریا و مالا و گشتا سلام از دخوازم انترویوی که بحالا گلتا بکن زو بشینم باشه باشه برای که ام زو بشنی ولی تماشاوان ایجا سلاویت گرم لوبن و کمجوینا داناسینا پارتیا ولات پاریزن کردستانی بون لسوید هاتم دار کستن به جوینه دا گلک پیام هاتن پیشکش کرنش پارتی نونرین پیفرسنین کرد و او جوین بشا یکی بود لبر درا داوی هات بشا داوی بشا دیم جی مخابن امین کار بند گوشینش بردن کشک قایبتمندی پارتی بگری داینه همه والا بکن هیدارم اف گوشانا زندی لستوکولم پایتخت و چیه سوگر گفتن و کاری سوچه ور بگرن هیدیکم امن دم پیش جار کادن کاردن چند پروگرام نوها دست برندن کاربن بینن ولی حاول بدن بلکی کاری فكاسكي كعمر سوران مذاكر
بلکه هم کار بینه کسی که پیدا بکنم جوتیار تقیرات هم دوشان از اندینان حیران و ببورن هم سترانه که کرده بکن بلکه هم کارون پیامه که بکن دوست داشت کرد میزه که ببورن باران باری جه سرخته بهنا آخته جبن خته کراس مرنه سرخواه باجه جه چرایه هواته باران باری سرخته بهنا آخته جبن خته کراس مرنه سرخواه داخله لچرایه هواته ازوتو لباه لگله دوری از نسبی تو kamışla verdilerim bağırmış ol ezini sevdim tu kamışla verdilerim bağırmış ol ملي تماشاوان جام گوتو امی پیوینه که بکن لنها که علی نونری حزب دموکراتی کردستان ایرانی القلمه پیام زفان للقلوي پیام من بيت چند پرسین طيبت آراسته برش که علی بکن که علی جروجلات کردستان نونری حزب دموکراتی کردستان ایرانی که علی پیام تا پیشکش کرد و امزانن برای فتره که هیامه که یکی دنابرا تفگره و پاکه دا هات دانستن پنگا بکیا بیتن ها دانستین و کنگره و یکی تیه چه بود او پنگا او یکی تی دکاره به پنگا وکی چاواش بو پارچین دنجی نمونه یکی چاوات کاره و هم کارن چپ کن که پارتین کوه که هفت فکر نزه هفت فکر ببین یکیش دیلا کو بلاوالا بن اما با یکیسی پشکی خورد وجید کاره هم بگرگرینه ناو گلی و نوالا دا پیشنیار جناب تچیه والله كاك حاجي كاردو بري هرتش لازم زور سباس جواره دعوت يوم كير بينا عندنا كي قذافي ايران حزب ديمقراطي كردستاني ايران بباوريا ما شكس خاص اندام ما لاينجرين ما خلكين ما دليوان بيجرتني خوشنابه جبوتشا تشتاد بهم جبوي سال بري چند ماه دو بالن قذافي ايرانش هفدو گرتن جبوي تعميوي ما بيترج هر كسي انتظام شوائع خاص شيرنا باوريا من نقولوا يكو اگر اف يگرتن كو بينا هنگاوي يكي باش بچيت هرتم اگر مشكلي كي سياسيش ناوبرين بينا ايديولوژي بينا دوچو بنا کو چبه وقتی مره بلیوی یگرتن دخوازه سر اساس وی یگرتنه ریگه چارش جبوی مشکلات چه دوینه چت که وریا من اویا هه او کنگره خوب چت کن
ji kongre belkî pir babet hen dên baskirin pir muşkile dên baskirin her kesî pêşniyarekî ji xwe ra dînî ew muşkilat çê dibin ew yanî girift çê dibin ji bo çê ji bo gotinekî xweş heye dibe hemû tişt hemî xelk dizanin ne tenê hemû tişt tenê yek kes vî bizanê ji bo wî ku çi qas meriv zêdetir top bin navê yeketiyê de nava vê kongre de و به وی دموکراسیش کو باوریا ما هيا کو خلق دین گوتنی خود بن پیشنیارا خود دن باوریا منو مشکلات شیت بن که حالی تا بحث اوی کرد وقت بکنین که گوت لیتشتکی راستی جه تا گوت مثلا ترکیه آذری بیجن لبنده به حتی کو یکی تیا کردا چه به یعنی وکی ام بیجن برای ام پچوک بون گوتن مدگوت باوی خراج مرا سول بینه سول پیلا بینه اوجی دگود می پسماری ویکری آوه حتی نرم دو مدگوه بشتر یعنی چیزی اوه یعنی اویال بو نمونه که یعنی که نه راسته یعنی نه او جمع مثلا تو بنره خلکی کردستان تجاره جیانا خدا مگوتنه ولو گود تجاره نو ساله که دو بهار سینابن یا مثلا تجاره خیز جنب بحری جوی گل در ناکه یعنی نابد گل بر نابت گل چه نابه بر دیرا کو مدبین بسکن حیا خیز گل دکا یعنی او ناممکنه جبوی ناممکنه او ترکن آذریش هر تشتکی کنان خوازن چه کن جزارو که خورا یعنی دخوازی وان چه کن دبی بسکن حیا کرد هفدو دیگرن یعنی او تیشا بینا ناممکن دبینن وقتی مدین بینا کردا یک دگرین او یک گرتویی چه دبی ما دیجوی تشتی ناممکن ما حرکت کریه او هنگاوی کو پنداوی پرمزنه اوی هم ویست بخوازم کو هر حرکتی که کو یک گرتویی جوی را چه به او برسیوه که جو ترکارا که علی نهاد لروجلات کردستان او هیوی چه هیا پارتین می کو نزه هفت فکرن ببینیک بحث هر دو پارتی حزب دموکرات کردستان و پارتی دموکرات کردستان ایران کرد نو پارتین روشالات کردستان اشتان نها چون او نواندکی چه بویه جار داویش دا بیانه کی درکت جوی بیانش ناوی وان همی پرانی پارتین هاتبون یعنی او معنی او بوک او نزیک هفدو کتنه نها او گوتنه هيا يعني او حركت هيا كو او ناوندا هاوكارين هزين سياسي برفرح به تخوازن وي برفرح بكن نثني بينا بركو تاني قدابي ايران و كومالابو نها دخوازن بارتي ثنيشتي من نافي وقتی اویش بکنه ناوی کردین روشالاتش بلا بیگدن دنگی خود بیشنی گوتنی خود بین یعنی گوتاره کی یک گرتودی بگاوه گله سپاس علی رد پیامت داوید بخوازی بیزی با تماشاوان رادیو آشتی سپاس با توی گوداران رادیو آشتی سپاس با کاکاجی ولی تنی تشتی بفکرین یک گرتوی کردارا هر بجی سپاس کم دست اویتین چه دبن گله سپاس که علی مالیا سپاس کم هر بجی دست خوش بله تماشاوان جا نهازی امی هف پیوی نکردن جی بگرن هف کار رادیو آشتی که آسو مکریانی برکه کاسو بخیر بید هاتی جوینا داناسینا پارتیا ولایت پاریزن کردستان مپی خوشت تچ پیام هیا تا گوداری کر گوداریا نونرین پارتیا ولایت پاریزن کردستان تا چه هیوی جوینه یا داناسینه بسلاورس لجناب تو لسرجم بینرانی رادیو دنجی کردستان رادیو آشتی هەردەنجی کوردستانە پێشک هەروەها هیوای ئیسلامەتی و لە ساغی بۆ هەموو لایەک بەش بە حاڵی خۆم خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەم جوینە لەم کۆبوونەوەدا بەشدار بووم و پیرۆزبایی لە ئەو بەڕێزانە دەکەم کە پارتی ئازادی و هەروەها تەفگەر دووبارەیەکیان گرتەوە و لە ژێر ناوی پارتی وڵات پارێزی کوردستاندا خۆیان ناساند جێگای خۆشحاڵیە من هم لەلایەن رادیو ئاشتیەوە کە بێکەوە هاوکارین و هەم لەلایەن ناوەندی ڕەوەندی کوردی لە ستۆکۆڵمەوە پیرۆزباییم ئەرزی بەڕێزان کرد و هیوای سەرکەوتن بۆ خواستن ئەگەر خەڵکی ئێمە
بەگشتی بە تایبەتی لایەنە سیاسیەکان لە هەموو بەشەکان بتوانن یەکگرتوو بن تەبابن یەکریز بن یەک گوتار بن خەڵکی کورد هەمیشە پشتیوانی وانە و خەڵکی کورد بەڕاستی چاوەڕوانە کە لایەنەکانی سیاسی بە یەکگرتوویی بە تەبایی پشتیەک بگرن و بەرامبەر بەداگیرکەرانی کوردستان بوەستن لە قسەی بەڕێزان داهات کە کۆنگرەیە کەمیان کە لە باکوور گرتووە بە تایبەت لە دیاربەکر و لە ئەنکارا بووە دەوڵەتی تورکیە دژاتی خۆی لەگەڵ ناوی کوردستان دەربڕیوە ئەوە بێشک دەوڵەتەکانی داگیرکەری کوردستان هیچیان دەگەڵ ئاڵا و دەگەڵ ناوی کوردستان نین ئەوە هێزەکانی کوردین ئەوە خەڵکی کوردن بە پاراستنی زمان بە پاراستنی کولتور بە بەرزکردنەوەی داوای نەتەوەی کە کێشەی ئێمەی کورد کێشەی خاکە کێشەی داگیرکاریە کێشەی ژێردەستەی میلەتی ئێمەیە بەرامبەر بم چوار دەوڵەتە داگیرکەرە دڕەندەیە ئیسلامیە کە بەداخەوە تا ئێستا ئەوان لەسەرکارن هیوای سلامەتی لە شساغی بۆ ئەو بەڕزان دەخوازین هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین و هیوادارین لە بەشەکانی دیکەش لایەنەکانی کوردستانی حیزبەکان بەگشتی پشتیوان و هاریکاری یەکتر بن سپاس بۆ ماندووبوونی جەنابەت و هەروە سپاس بۆ بینەران و بیسەرانی ڕادیۆی ئاشتی gelek spasek also mali ava be zor spas kim tamaşaman jas lavet germ li webin em stranekî kurd godarî bikin ev çend belkî çend hevpeyvînê din jî kurd bigirim hêvîdarim bibe cê razemendiya we hûn her hebin شويل طاق وصن خيالت حال كرماشان لإيلام دان نيشان لزلفي لفريشان سنع سرمي شويل ده دلت بوكان ههيرت که ترورينا مهابادي عزيزة خرم آبادي فقوينا سلیمانی نظر کرده ای مریوانی غروره دیر گورانی گل نازار سوران تو برزی بیسی چونها پید زهاویش باخی تردا پید تو کرده زقل نوگیانی تو کردستان فرجانی ضلت گیره لکوبان وجا خشار باتمانی لرزنجان تو میمانی تو کرکو حال نوگیان حلبچه حال بانشان خیال سوز ماردینی تو گیره چاو افرینی خمیلت رنج شنگال خسیلت داخن فاغ تناسنامه دیار بکشی خدا بیدیده دو ندی و بوینم سلیمانی نظر کرده ای مریوانی غروره دیر گورانی گل نازار سوران تو برزی بیسی چونها پید زهاویش لاخی تردا پید تو کرده زقل نوگیانی تو کردستان فرجانی شويلة
ولی تماشاوان اینجا بردوام سر هفپیوینین کرد انها پیامنی را کردستان 24 خانم آوره خان لورم زامن دیتناویل سر یکی تی آوره خان تل لهمی چالاکی دان تو بشداری تو کرد چت کن چنا کن آگاه لیه هیا بما خوشه هیویت با یکی تیا پارتی رخصنین کرد چنه که اول پنگا وکیل باکری کردستان هات آویتن تفگر و پاک پارتی آزادی کردستان بونیک انها پارتی ولات پاریز کردستان آبا کردن اول کاره به ریخاش کردن کی چا با پارچندن پارتیندن لهر چه پارچه کردستان بەڵێ کاک حەجی ئێمە بەهۆی کارەکەمەوە من سەردانی زۆر شوێنی دیکەش دەکەم جگە لە کۆڕ و کۆبوونەوە کوردیەکان گەلێک جار سەردانی وڵاتانی دیکەش دەکەین زۆربەی ئەو کەسانەی کە دۆستی کوردن بیانی داوای ئەوە دەکەن کە کوردیەک گرتوو بێ کاتێک کە تۆ لە پەرلەمانتارێ لە سەرۆکی حزبێک دەپرسی دەڵێ چۆن دەتەوێت یارمەتی کورد بدەیت دەڵێ کورد با یەکگرتوو ببێت ڕێگاچارەی هەموو چارەسەری هەموو کێشەکان لە یەکگرتنەکەدایە بۆیە ئەوەی کە ئەمڕۆ ڕوویدا و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش کە حیزبەکان یەکیان گرتەوە و ئەمڕۆژ لە باکووری کوردستان حیزبە دروست بوو ئەمە دەستکەوتێکی زۆر باشە ئەوەی کە لە باشووری کوردستان هەموو حیزبەکان خەریکن پێکەوە هاوکاری دەکەن لە زۆر بواردا پشتی یەک دەگرن ئەمە بۆ خۆی دەستکەوتێکی زۆر گرنگە ئێمەی کورد من وای بۆ دەچم کە هەتا ئێستاش لەسەر ئەم نەوانەی کە ئێستاشەن کاریگەری بیر و بۆچوونی دوژمن لەسەرمان هەرماوە چون ئێمە دوژمن وای لێ کردوین کە خۆخۆر بین یەکگرتوو نەبین چون لە بەرژەوەندی ئەودا بووە ئەجا بۆیە زۆر پێویستەکە کوردیەک گرتوو بێ ئەمە بە وشە زۆر ئاسانە دەربڕینی کاتێک کە ئەڵێ با یەکگرتوو بین ڕاستە ئێمە بیر و بۆچوونی جیاوازمان هەیە ئەم وشەیە بە لە زاری ملیۆنان کورد دووبارە ئەبێتەوە با یەکگرتوو بین بەڵام ئەگە هەر حزبێک هەر پارتێک هەر کەسایەتێکی سیاسی هەر دەسەڵات بەدەستێ هەر تاکێک کە لەسەر کۆڵانەکانی هەر وڵاتێک دەڕوات بەڵام کووردە بەو جۆرە بیر بکاتەوە کە ئێمە ئامانجێکی هاوبەش هەمانە هەموو کورد لە هەر چوار پارتیی کوردستان ئەویش خاکی کوردستانە وڵاتێکە بە ناوی کوردستان کە هەمومان ئەو ئامانجەمان هەیە کە بیپارێزین بەڵام هەر کەسە بە شێوەیەک بۆیە دەبێت یەکتر قبول بکەین بیر و بۆچینی جیاوازیشەوە ڕاستە حیزبەکان سیاسەتی جیاوازیان هەیە بەڵام دەتوانن پێکەوە کار بکەن چون یەک ئامانجمان هەیە ئەویش کوردستانە هیوای سەرکەوتن بۆ پارتی وڵاتپارێزی کوردستان دەخوازم هیوادارم کە زۆر کوردستانی بیر بکەنەوە کوردستان بپارێزن بە هەموو بەشەکانیەوە و ئامانجی سەرەکیان ئەوە بێ کە خاکی کوردستان ئاڵای کوردستان و بەرژەوەندی کورد بپارێزن زۆر زۆر سپاس بۆ جەنابی سپاس بۆ ئێوە تەماشاوان اینجا حول بدن که بلکی یک دوی دنجی کرد پیام بگیرن مزاکن چاوت به زور سپاس کن آوره خان پیامنی را کردستان 24 ولی هم حول بدن بلکی اف ببینه که دنجی کرد بگیرن مزاکن سپاس کن و تماشاوان اینجا لیلی ویلی لیلی ویلی 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 لیلی دینه حزبیا دلم کبای لیلی دینه حزبیا دلم کبای حزبی سزای رامون سزای ببنای لیلی ویلی کرنا گاز ولا و بله سزاری سناز سناز زندیه بله تماشاوان اینجا د جوینا داناسینا پارتیا ولات پاریز این کردستان دا گلک کسین ولات پاریز نشمان پرور سیاست مدار دو جوینایی رو دا بشدار بونه یک جه که سالم شل کره که بیرو باوری وی هر دم
داخویانی ها هنک تشتا داشت بومه بونه خوش شکر بو گلک تشتا نه که سالم لوره امی هفته بینه کر گل که سالم شلی کرد کن که سالم نه اف پینگاو هات آویتن جناب عالی پاکی و تفگره دا تشتش بو من بالکش گلک پارتی دن جهنه که وکوان فکرین چما اویا بدک پارتیان چی بو جبو من گلکی جی سرنشکشیه که پارتی اندن مثلا پسکه پارتی دموکراتین کرد قدپین گلک دن هنه چند حبانه واناجی چما تعداد جی ناگرن جبو جی بگیر مرد کارش چپ که بله سپاس که حجی بو برنامه تاجی یعنی ایرو براس جوینه کی گلک هجا حد بکانی کو اف جوین هجی دومه پیشتروان جوینه گلک رخصنه جدا قادرون سری خواه این جهاتی و پیکاتی هاتون جنه اف دست بکه مدوی کو اف گشت به پیشواره پرس اوه که حجی دوی کو مفعولی وی تشی زلال که گلو حوجداری بگاوه که اوه هیه تونه یعنی او رخصنه کو ایرو دروای مانه دوی کو جوی پرسیرا برسی وکی بزن یعنی کو ایرو امدن باکوری کردستانه نرازی بوینه که هیه اعتراض هیه تو که حجالی اعتراض و حوجداری تقابل هفت کرد وقتا که تشکیل اعتراض بکی معنی خواه که حوجداری کشید دست نشان لو ماجی او حواله ایرو الدروای به هفگرتنی نه لی اعتراض وانجی هیه دوی بخورا الهفت یا در اعتراض خو بردن یا چی ورن مل بدن هفگرتنه کی پیش گرتن که سالم لور تشتک بالکش بو من چی بو من ها مثلا نونرین پارتی اندن لور درا کسی پیام نخواتن ای باشور خو این روجاوا خواندن اگر وان دعوت نکردن که ماسی کی مزنه اگر کربن او نات بن افجی که ماسی کی جوی پر مزن تره یعنی والله زیاد ویکو موجو ولی پارتیا بلد پاریزا پرسه من هاجین جبو که ام جوان پارتی دنجی هست کنه افجی پارتی منه لوماز که ماسی لوماز به بیشک یعنی دستری دا پارتیا سوسیالیست کردستانی و پارتی دنیجی کردستانی نه یعنی او کردستانی تفت ویکو مرو ری خوش کجوارا جبو هف بکر من هاجین یک سال وقت خیایت تمام دبه گوتنا تا داوی بله سلام و سرکفتش بوتجی و جبو وان پیش روان گلک سپاس یک سال بله تماشاوان نظام لور و بشیزی داویت اینن سپاس مالاوا بشا دو دست و دست پیب کلی او ماف منینه ام بواشینن ام ج پارتیا ولات پاریز این کردستان را سرکفتن خوازن هیوی دارن او کسی که خو ولات پاریز بینن دناو هزین ولات پاریز دا جه خو بگیرن هر بجی کرد و بجی کرد و کردستان مالا و آوا و ایوار باش
باشه اولین هجا ام کمچوین آخواه بدکن